ayo makuru muyamenye. Uzobateranya batandukane umunsi biyunze bazosubirana amakuru bakazubabwira ube mubi uzobura inshuti nimwe. Icyo umuntu aziba nico azasara. Ihame rya kabiri bazabagena umusaruro batarahinga. Ntawohinga karima k'igikoni ngo akubita amahombi y'iminsi 5 ngo arashaka ngo toni 10. Ayi wowe ubiba bike azasarura bike, ubiba byinshi azasarura bike. Reka gusenga. Umuntu twese dufite 5 hano. Umwe akagira umutima mwiza wo kuyatanga, undi akagira ushisha agatanga 500. Uzosarura 500 azosarura 5. Ni lazima. Izo ntirirwa unabisengera cyane. Ihame rya gatatu umunsi wo kubasa umunsi wo gusarura biragusaba kwihangana. Nimba urimo gukorera Imana gira umutima wo kwihangana. Umunsi umuntu yahinze so umunsi azatahana ibigori hazaca amagahe. Turi kumwe? Ihame rya 4 haba season. Umuntu azaheza ibitoki akamagira ngo niwe wenyine wahinze n'abandi nubwo bacecetse bahinze ibirayi ntibirera gusa. Hari umunsi bizera gutyo isoni zikagukora waramaze ibitoki wahinze. Umuntu azamayirata ngo yaguze akazu nuko ari sezo yawe. Uko natwe amazu yacu ari inyuma. Ayi amazu yacu umuntu asagira sezo yiwe. Ibigori ntibizabyerera rimwe n'ibirayi. Hallelujah. Nababwiye muzotandukanye kuruta umuntu no kumurusha ibintu. Nta muntu urutundi. Twese hano Gisenyi nta muntu urutundi. Gusa nimba undusha amafaranga ariko ntunduta. Nimba Satani arakubesha ko ari umuntu uruta tukihabaga warapfuye. Kuko umuntu wese uhari muzima ntaruta. Wo murusha gusa ibintu. N'abantu bagira du complexe ngo abantu barabaruta. Wazuhura n'umuntu ufite amafaranga ukazukomana amavi ukamera nk'umuntu warwaye tuza ntakuruta arakurusha amafaranga. Kandi umuntu urusha amafaranga ntakuruta. Ukiona niko kwenye shida niombe. Niombe. Ndugu niombe. Hallelujah. Ihame rya 5 tubiba mwibanga umusaruro nuza ugaragara. Ikintu cyose wako ibanga yukoranye umutima mwiza bitinde bitebuke kizagaragara. Ariko nimushaka gukora ibintu byose kumugaragara ngo abantu bagushimwe. Abanyarwanda baravuga ngo shimwe yafanye umugayo. Shimwe yafanye umugayo. Umuntu watanze amafaranga $100 atavuze aranganya agaciro no watanze $100 avuze. Tubiba wa mugabo yaraje afite urukungu asanga abantu bisinzire ararubiba. Amasaka bazi ngo azera baje gusarura basanga hameze n'ikindi batahinze kubera iki kubiba ni mwibanga gusarura niha niyaza. Amasengesho wawe usenga ntitwitayeho yasenge mwibanga twego cyo tuzohura naco n'umusaruro w'amasengesho wasenze. Vanessa Sefu icaha umukobwa wasambanye muzamumenya aho yasambaniye muzamubona iki aho inda no umusaruro. Niyo mpamvu umuntu wasambanye ashaka yo kwirega agifite inda nta kibazo bizamye kumwe ngo nimanze mureke ngo azobyare ngo tubone kumubabarira. Icaha ntabwo ari umwana, icaha nico yakoze ntabwo ari kibazo rwose. Umukobwa wireze nubwo yarayasambanye iryo joro afite inda akaba ngo mfite inda narasambanye muzomubabarire kuko ntitwotengera umuntu umusaruro twamutengera icaha. Twamutengera umusaruro twamutengera icaha. Kirumvikanye? Ihame rya 6 ndibabwire nuko inshingano zacu no kubiba inshingano z'Imana no kugira gute no kumeza nta kindi. Ngiye ikindi bano kubabwira ubutumwa ikireba Imana no gutanga umusaruro. Guhinduka no ukwanyu. Nimudahinduka ntaca Imana izambaza. Imana izambaza gusa ko natanze ijambo nari mfite. Ihame rya nyuma bitinde bitebuke byange bikunde bakwange bagukunde tuzabona umusaruro w'ibyo twabibye. Byange bikunde tuzabona umusaruro w'ibyo. Uyu munsi ndashaka kubabwira ikintu citwa utuntu tumwe na tumwe nyine twari turanga itorero rya mbere cyangwa reka mbabwira hejuru yo gusenga gusa nta kindi. Babwira ibintu 5 byongera kuri bya bine twakoze. Amasengesho uko intumwa zafataga amasengesho. Intumwa za kera ko zafataga amasengesho. Icambere nuko amasengesho yari ikintu c'ingenzi. Mbese mu yandi magambo nta kindi kintu cyabaga cyari kiri imbere kitari ugusenga. Mwibuke ko Yesu umunsi yabasize yarabwiye ngo Yesu yarabaseze yagiye mu ijuru. Batabaje mu cumba cyo hejuru. Sibo byage. No sibagiye muri cacumba kugira gute gusenga. Nuko ngo bategereje umwuka wera barimo gusenga. Dufite abantu bafite ibibazo barabimenye uzumaza kutagisenga. Ev.Felix ngo narasenze cyane. Igisubizo ntibazagitegereza mu magambo bazagitegereza n'ubundi babasenga. Ikibazo ufite cyose komeza usenga Imana. Amasengesho ni ingenzi ni byose. Igihe nagiye muri Ghana nagize umugisha simbatindira ndaza kubahegera. Nagize umugisha muri Ghana tukihagera bwa mbere
abantu 13 bavuye mu bihugu 13 bitandukanye, twese duhura batubwiye amategeko yo kubaho hano, kuvyuka saa 10 ya saa 5 kandi amasaha tugakora cyane, handi bakoze uryama nk'igiti neza. Batubwira ikindi cya kabiri, banditse udupapuro 13 duhanye n'amasaha yose, umuntu wese aratombora, ugatombora isaha yo gusenga. Nama ntombora saa 4 kugeza saa 5, nuvuga ngo hari wazo wamutombora saa 7 kugeza saa 9 isa, kandi mu mahombi wenyine, nuvuga ngo isaha zagera ukawurinjiye. Bari baratubwiye principe ivuga ngo shene ntigacike, nuvuga ngo iyo ngiyo yari shene, nuvuga ngo ishenete ishene nyine kwa kundi bifatanye, nuvuga ngo buri muntu wese hagira na 59 umuntu akaba arinjiye, ukabura sose ugasenga twama dukomeza gutya amasaha kubera iki nta kintu umuntu yokora na kimwe muri ibi ngibi by'Imana atazasenga, nta na kimwe. Nishaka tubanze tureke ibintu by'Imana, habe no gucuruza, nta na kimwe, habe niki kimwe rutoki. Amasengesho ni ingenzi muri byose. Nimba amasengesho akunaniye, nukuvuga ngo umeze nk'umuntu witeguye kurwana intambara uzotsindwa. Gusenga nimba bikunaniye, muca Imana yaguhamagariye, umeze nk'umuntu uzi ko neza uzoja kurwana, ukaba ufite n'igisubizo kivuga ngo nzogera gute, nzotsindwa. Kandi urugamba ntawo rushaho, urugamba uzi ko ugiye kuzorwana kandi uzotsindwa. Mpamvu yo kurwana rero, igisubizo kimwe cy'uko tuzotsinda ni ugusenga Imana. Muvuge ngo amen. Hari ijambo ntababwiye ni mugoroba, ni ijambo rivuga ngo gusenga no downloading no gukora imbaraga z'Imana. Niko kugasanga imbaraga z'Imana ziri hano ukamuzisimba. Hari abantu basimza imbaraga z'Imana kubera iki? Gusenga no gutoragura imbaraga z'Imana zikomoka mu gusenga Imana. Dufite abantu n'abaparaziteri, naza mabwira ukuntu inguha sinazizi gusuretse gusoma. Ingoha buriya zasimbukaga amasantimetero niba ari 30 niba ari 36 zakaza ziva hasi zigasimbukira ku icebe, ariko kubera ko abazungu bazakunda ubushakashatsi barazifashe bazishira mu gacupa gafite santimetero 10, bamavuga ngo reka turebe ukuntu noko zoshobora kuba muri kano gacupa. Zasimbuka gutya zigakubitaho umutwe, zamazivuga ngo ibingi twobivamo, zamazibwirana ngo muze musimbuka 9, nusimbuka 10 uzokubitaho umutwe. Kano gacupa turi ni santimetero 10. Ibyiza rero no gusimbuka santimetero 9. Zamazisimbuka 9 ziramenyera zirabyara, ibyavutse bantu byigeze bibaza zama bitangirira ku 9 gusa. Dufite abantu ahangaha bazi umuntu azasenga byutse, agasenga agiye kurya, agasenga agiye kuryama, wanguhawe ntabwo ari uko nguko, no gusenga amasaha yose no gusenga. Kubera ko mwakuze gari ko bakumenyereje, bakuregereye kuri 3, senga igihe cyose ufite umwanya. Nimuvuga ngo amen. Senga igihe cyose ufite umwanya, senga apana 3 uri nguha kuregeye. Amasengesho ni ingenzi, intumwa nta kindi zakoraga, byose bikoraga kwa gusenga Imana. Cya kabiri, tukidumu kwa maombi tutapata uvuza kibaba yakutenda kazi. Tukidumu kwa maombi tutapata uvuza kibaba yakutenda kazi. Cya kabiri cyo singitindaho cyane, gusenga biza bituzanira Imana, biza bizana Imana mu bintu byawe. Gusenga ni nko umuntu yo kwama yisinziriza gutya, akisinziriza gutya. Gusenga Imana izivuga ngo reka nanjye nimba zayambara ipataro, kananje nambara ipataro n'umukandara nkubitemo costume ngiye muri gahunda zawe. Gusenga nico bizabikora, bizabizana Imana muri gahunda zawe. Ubushize ndi hano sinabasobanuriye ubwato n'umugozi nibuye. Tuko ubwato baza babutwara bakabutwara baje ku ngombe. Ntago buriya nubwo bwo babungana guti, ubwo nagezemo bitaga logos ship, n'utubwajagamo abantu 3 bakaza buzirikisha akagozi cubaye usanzwe nk'uyu nguyu usanzwe kabi, umugozi umwe hari imbere n'undi hani inyuma. Ubwato bujamo abantu 3 bwaza gusubamara kubuparika hano, bagahita bafata kwibuye riri ahangaha, umugozi bagahambira ku bwato, bambira ahangaha. Ubwato ninde? Iyi si turimo niyo nyanja, amasengesho no umugozi. Mwumvise so? Ubwato ni nje uri mu nyanja. Ino si nyanja. Nje uri mu nyanja. Ino kandi nyanja iyo udafite stability zigukubita hirya no hino. Nje uri mu nyanja. Amasengesho ni iki? Ni umugozi. Nuvuga ngo kuzirika ubwato uzabugira stability. Uzutaha
basanga zamone agakubita imitwe titara kwa iyo mudasenga nyagusa turi ubwato kuri Gisenyi tubwire stabilité neza no gusenga Imana niwo mugozi utare ni Yesu ubwato ni wowe nyanja musituremo nzirika kuri Yesu uzotabirana uzostaha mu nzu tutari yawe uzodashe mu rugo rutarurwe wayobye siko nguko mugozi watewe muvuge ngo amen. Niba ushaka kugira stabilité mu bintu ejo abo twagana ejo nababwiye ngo amasengesho azatuma iyo umuntu asenga nyagusenga taza aticerekezo azamenya step by step ahagomba kuja n'ahagomba kwerekeza iyo utazusenga uzukubiti ugakubiti ukawo mu buzima bw'akajagari gusenga bizana Imana ikaza ikajya muri gahunda za Felix bitari ngombwa. Kudasenga nukubwira Imana ngo ntukaza wivanga ndakwiyemye ntukaza wivanga bano bana narababyaye ndabashoboye urumugore naramushoboye ntukaza wivanga uno muhamagaro wanje singukeneye nzigeze Gisenyi nziyobora undeke. Kudasenga nukubwira Imana ngo ntukaza wivanga Imana izokureka. Gatatu. Bwana asifiwe. Imana ibahe umugisha.